Hill number 2. So mi da da so. Kay nila'y panralamlayay, nung kalon pipaloy kalaylan. Ang sayer mang ni kayaroy, pikal bariyay Kristaani. Langayay langsur manina, nung dun punay nung kay busalan. Nung hamasan namraw kayaroy pilo, Zisu kay hurum pilo. Zisu kay hurum pilo, kinseraw ng rikayan. Nayay kay piwan drangi, kayang silpi lilaglo. Kaya'y busaning pilo, doon po yung tipilaglo. Sun salay, Zisu kay hurum pilo. Kay nisin nilang yamuna, nung doon po wanarasayay sen. Kaya nayihoyer pilag, loran tunay lagay ni Sarah. Ungling krang ni kay ni Mayong, mesimerati mikadhoy raw. Lai ni seryay ka na kartanganong ki, Zisu kay hurum pilo. Zisu kay hurum pilo, kinseraw ng rikayan. Nayay kay piwan drangi, kayang silpi lilaglo. Kaya'y busaning pilo, doon po yung tipilaglo. Kay sun salay, Zisu kay hurum pilo. Kami narakang way sayay, nung kinihay niyen si biyay no. Madre narang ranway sin pilo, krinsanay luko panano. On kasam ng rakalungan, nung dun punay nung kay uklom lang. Naidam ni kaya'y karmanabi paloy, Zisu kay hurum pilo. Zisu kay hurum pilo, kinseraw ng rikayan. Nayay kay piwan drangi, kayang silpi lilaglo. Kaya'y busaning pilo, doon po yung tipilaglo. Sun salay, Zisu kay hurum pilo. Kay serial number 3. Serial number 3. Nayekin hay huglaw pinanong ungklak chalay. Kay nila'y panralamlayay, nung kalon pipaloy kalaylan. Ang sayer mang ni kayaroy, pikal wariyay Kristaani. Langayay langsur manina, nung dun punay nung kay busalan.
kai hut rumpilo. Giêsu kai hut rumpilo, kinsera nan rikayay, nayay kami mantrang ni nga sil bilang lo, kayay pusan dyan nin pilo, dun po yung bilang lo, kay sun sa lay, Gisu kay hut rumpilo. Kami narakan way sayay nung kinihay ni Yensi Piano. Matril narang rarusin pilo green chane loko fanano. On kasan ram rakadung na nung dun punay nung kay uglum lay. Nagdam ni kayay karwa na pipaloy, Gisu kay hut rumpilo. Gisu kay hut rumpilo, kinsera nan rikayay, nayay kami mantrang ni nga sil bilang lo, kayay pusan dyan nin pilo, dun po yung bilang lo, kay sun sa lay, Gisu kay hut rumpilo. Serial number 6, Nayekin hay hunglaw pinanong unglag chalay. Kay nilay pangalamlayay nung kanon pipaloy kalaylay. Kang sayer mangi kayaroy pikalwari ay Kristani. Langay ay lang surmanina nung dun punay nung kay busalay. Nuhang masanam raw kayaroy pilo, Gisu kay hut rumpilo. Gisu kay hut rumpilo, kinsera ng rikayay, nayay kami mantrang ni kaya sil bilang lo, kayay pusan nin pilo, dun po yung bilang lo, kay sun sa lay, Gisu kay hut rumpilo. Kay ninsin bilang yamuna nung dun puwar na ratsayay sin. Kaya nayay hoyer bilang no ratsunay lagay ni Sarah. Ning krangi kay ni Mayong bitin ngay ratimi kadhoy raw. Ngay ni Seryi ka na kartanganong ki, Gisu kay hut rumpilo. Gisu kay hut rumpilo, kinsera ng rikayay, nayay kami mantrang ni kaya sil bilang lo, kayay pusan nin pilo, dun po yung bilang lo, kay sun sa lay, Gisu kay hut rumpilo. Kami narakan way sayay nung kinihay ni Yensi Piano. Matril naram rarusin pilo prensanay loko fanano. On ka
lam ni kayay karma nabi palui Jisu kay hod rumpilong Jisu kay hod rumpilong Kinseraw ng rikayay Nayay kalipin mantrang ni Kaya silpili lamang Gayay pusan lingpilong Doon po yung tipilang long Kay ni Saintalanong Sun salay Jisu kay hod rumpilong Serial number 1. Serial number 1. Nayekin hay humlo pinanong ang pagchalay. Kay nilay pangralamdayay nung kalon di paluy kalaylan. Kang seyar mani kayaroy pi kalwariyay Krista ani. Langayay lang surmanina nung tunay nung kay busalan. Muhamasa ng raw kaya ro'y pilo Jisu kay hod rumpilo Jisu kay hod rumpilo Kinseraw ng rikayan Nayay kalipin mantrang ni Kaya masimili lamang Kaya'y pusan lingpilong Doon po yung tipilang long Kay ni Saintalanong sunsalan Jisu kay hod rumpilong Kay ni sindelam niya muna Nung doon po narasayay sen Kaya na Yehoyar pilag Lubra tunay lakay ni Sarah Unging krang ni kay ni Mayong Disim na rati mi kathoy rong Lay ni serye ka na Katanganong ki Jisu kay hod rumpilong
Serial number 7. Serial number 7. Nayekin hay humlo pinanong lagjalay. So mi do so. Kay nilay paralam layay nung kalon pipaloy kalaylay. Tang sayer mangikayaroy pikalwariyay Krista ali. Lamayay lagsur manina nung dunpunay nung kay putsalay. Nung hamasanan raw kay aroy pilo, Jisu kay hudrum pilo. Jisu kay hudrum pilo, kinseraw ng rikayay. Ngayay kalbi mandrang ni, kaya masilpi nilalo. Kaya'y busaning bilo, dun po yung tipilaglo. Kay sunsalay, Jisu kay hudrum pilo. Kay nizimilam yamuna, nung dumpuan na ratsayay sin. Kaya na yehoye pilaglo ranto nila kay ni Sarah. Ungning krang ni kay ni mayong bezim nerati mikat hoyrang. Lai ni serye kana kartamanong ki Jisu kay hudrum pilo. Jisu kay hudrum pilo, kinseraw ng rikayay. Ngayay kalbi mandrang ni, kaya nga silpi nilalo. Kaya'y busaning pilo, dun po yung tipilaglo. Kay ni sunsalay, Jisu kay hudrum pilo. Kami narakarway chayay nung kinihay ni Yensipyay nung. Matril naramraruy sing pilo, kring sanay lukufanano. On ka sarang rakalung nanong dumpunay nung kay uklumlay. Ngayon di kaya'y karngalabi paloy, Jisu kay hudrum pilo. Jisu kay hudrum pilo, kinseraw ng rikayay. Ngayay kalbi mandrang ni, kaya nga silpi nilaglo. Kaya'y busaning pilo, dun po yung tipilaglo. Kay ni sunsalay, Jisu kay hudrum pilo. Serial number 5. Serial number 5. Nayekin hay humlo pinanong lagjalay. So Kay nilay paralam layay nung kalon pipaloy kalaylay. Ang sayer mangikayaroy pikalwariyay Krista ali. Langayay lagsur manina nung dun punay nung kay putsalay. Nung hamasanan raw kay aroy pilo, Jisu kay hudrum pilo. Jisu kay hudrum pilo,
serye kana karthanganung ke Jisu kai hurum pilo Jisu kai hurum pilo Kin serong nang rigayan Nayay kan birong jongi Kayak maksil pililano Kaya'y busan yung pilong Dun po yung tibilang mo Kay janin suncalang Jisu kay hudrum pilong Kami narakarway sayay no Inihay niyen sipyay no Matril naramrarusin pilo Krinjane luku pananu On kasan ramrakalung nanu Dun punay nung kay uklong lang Nay kami kayay karma nabi paloy Jisu kay hudrum pilo Jisu kay hudrum pilo Kin serong nang rigayan Nayay kan birang jongi Kayak maksil pililano Kaya'y busan yung pilo Dun po yung tibilang mo Kay janin suncalang Jisu kay hudrum pilo Serial number 8. Serial number 8 Nayay kin hayong lo pinanong lagtsade Kay nilay pagdalam dayay nung kalon pipaluy kadaylan Hang seyar manghigayaroy pikalwariyay Krista anin Langayay langsurmanina nung tumpunay nung kay musalang Nung ang masanam raw kay aroy pilo Jisu kay hudrum pilo Jisu kay hudrum pilo Kin serong nang rigayan Nayay kay pirmang jongi Kayak maksil pililano Kaya'y busan yung pilong Dun po yung tibilaglo Kay janin suncalang Jisu kay hudrum pilong Kay nisim nilam yamuna Nung tumpuan na rasayay sin Kaya na yehoyer bilang Lora tunay na kay ni Sarah Unging crown ni kay ni Mayong Bisin may rati ni Kadhoy raw Lai ni serye kana kartanganong ki Jisu kay hudrum pilo Jisu kay hudrum pilo Kin serong nang rigayan Nayay kay pirmang jongi Kayak maksil pililano Kaya'y busan yung pilong Dun po yung tibilang lo Kay janin
Serial number 4. Serial number 4. Naikin hay huglaw pinanong umhag chalay. Kay nilay pangramdam layay nung kalon pipaluy kalaylan. Ang sayer manigayaroy pikalwariyay Krista ani. Nangayay lojur manina nung nagpunay nung kay hujalay. Nung hangasa ng raw kayaroy pila Jisu kay hudrong pilo. Jisu kay hudrong pilo. Kinsaraw ng rekayay. Nayay kalpiman trangni. Yang silpililo. Kayay butani pilo. Doon puyot tipilaglo. Sun chalay Jisu kay hudrong pilo. Kay ni jenilang yamuna nung tupuan na ratsayay ses. Kaya tayo hoyer pila lorat nila kay ni Sarah. Om lengkrang ikay ni mayong bejun ngeran ni kadoyron. Maniserye ka na gardanganong ke Jisu kay hudrong pilo. Jisu kay hudrong pilo. Kinsaraw ng rekayay. Nayay kalpiman trangni. Yang silpililaglo. Kayay butani pilo. Doon puyot tipilaglo. Sun chalay Jisu kay hudrong pilo. Kami narakang wajayay nung kinihay niyen sipyay nun. Martir narakang rujing pilo. Kitanay lukong pananun. On kasarang rakalung na nung tunpunay nung kay uglong na. Nay kami kayay karga na bipaloy. Jisu kay hudrong pilo. Jisu kay hudrong pilo. Kinsaraw ng rekayay. Nayay kalpiman trangni. Yang silpilaglo. Kayay butani pilo. Doon puyot tipilaglo. Sun chalay Jisu kay hudrong pilo.